Ndabasuhuje nshuti z'akadasohoka nkaba ngiye kubagezaho incamake z'amakuru ngiye kubagezaho. Dutangire n'amakuru yacu. Uburundi bukaba bugiye gutera u Rwanda kandi Uburundi bwigeze gutera u Rwanda birangira u Rwanda rutsinze Uburundi, Uburundi bwateze mbushi u Rwanda birangira babahindukanye babishe bamwe baza gupfa birangira basubiye inyuma. Dore ahantu Uburundi butera iyo bugiye gutera buturuka bwinjiye ku ishyamba rya Nyungwe niho bahera bari kurasa. Iri shyamba rya Nyungwe n'ishyamba rya Kibira niho biteganye n'iri shyamba ry'Uburundi niho biteganiye, niho bahita binjirira bavuye mu Burundi n'iri shyamba rya Kibira niho bahita binjirira. Reka mbagezeho abajenerali bagera mu 10 bari gutegura umugambi wo gushyira ku iherezo intambara y'u Rwanda na Congo, ko bagomba gufatanya na Congo bakazimya u Rwanda. Hakaza Generali Jerife. Generali Jerife uyu ni minisitiri w'intebe mu Burundi. Hakaza Generali Gabriel, hakaza Generali Christophe, hakaza Generali Joshua. Uyu yabaye ambasade uyu generali yabaye ambasade muri New York muri Amerika ahagarariye Uburundi. Hakaza Generali Leonidas, hakaza Generali Sirasi, hakaza Generali Evariste Ndayishimiye, hakaza Generali Bunyoni, hakaza Generali Joseph. Ariko Generali Bunyoni uyu nguyu arafunzwe, bivuga ko bamubabariye, yarafunzwe bamubabariye aho yari gukora kudeta ikuraho Perezida Ndayishimiye. Amakuru nuko ahagaze. Dukurikije n'imirimbanyi iharanira uburenganzira bwa muntu, ikaba n'umutegetsi muri polisi y'u Burundi, aho yavuze ko umwe mu bofisiye bavuze ko hari amashuri, umwe mu bofisiye yavuze ko hari amashuri 6 ari gutorezwamo abasirikari, ishuri rimwe rikaba ari gutorezwamo abasirikare 800 mu Burundi. Bavuga ko mu Burundi bangaje ibihumbi 5 by'abasirikari bigabanyijemo ayo mashuri bari kugenda babatorezamo mu mashuri y'abasirikari batoya ibihumbi 5. Niko uyu muyobozi yaje kuvuga, umwe mu bofisiye nibyo yavuze. Ikindi Uburundi bufite batayo zirenga 16, 3 muri zo zarapfuye muri Congo, zari ziri gufasha FARDC na FDLR kurwanya M23. Noneho bakaba bafite igiteranyo cy'abasirikari ibihumbi 10 muri Congo. Uburundi nyine bufiteyo abasirikari ibihumbi 10, ngo bukaba bufite intego y'uko bugomba kugirayo ibihumbi 20 kugira ngo amafaranga leta ya Congo cyangwa se perezida wa Congo aha Uburundi kugira ngo yiyongere. Nuko rero abasirikare bagenda bapfa kubera inyungu z'abaperezida. Urumva abasirikare bari gutozwa bose benshi bazapfira ku rugamba kubera inyungu z'abaperezida. Iby'intambara nuko biba bimeze. Ndakomeje ngiye kubagezaho amakuru cyangwa se igisasu yavuze yateye kuri Oda Paccy, aho yamufutse yashyize hanze ubusambanyi bwa Oda Paccy ko ari umutinganyi, nyuma y'uko yaje kumumenya ari umuhanzi ariko akaba ari umutinganyi. Ibintu byinshi yagiye avuga ko Oda Paccy nyuma y'imyaka 14 ishize yaje kubeshera uwo bita Lick na Mbabazi ko bigeze kuryamana, ari no gusebya Lick ko nta kintu yakoze, kandi Lick yakoze indirimbo nyinshi cyane za Bamedi n'izindi zitandukanye za Badebeni n'izindi nyinshi bagiye bakora. Murabazi ibintu bagiye bakora. Mbabwira ngo mukore subscribe, andi makuru ndaza kuyabagezaho mu kanya. Karame mwihangane, mafite ibintu byinshi byo gukora, abantu banshaka bampamagara, niyo mpamvu muba muri kumva ndi kwitaba abantu. Nta mwanya mba mfite. Icyambere ariko twikomereze n'amakuru, aho mu Burundi abantu bose cyangwa se abaturage, abakozi bakora mu ngo bose leta y'u Burundi iri kubatoragura ikabajyana mu gisirikari,
abasore bose, abakobwa kugira ngo bagire umubare w'abasirikari benshi cyane ngo bazaze gutera u Rwanda, ngo bazagire ibihumbi 20 muri Congo bafatanye na FARDC na FDLR ngo baze gutera u Rwanda, nabibabwiye kandi ibyo amakuru yo ni menshi, ikibazo mufite akazi kenshi mba nabuze umwanya, gusa muzajye mukora subscribe, ninza kubona ko uyu muryango wanyu mufite ahantu mushaka kuwugeza nka GNZ cyangwa se abantu bashaka kumenya amakuru. GNZ ni abantu bazi vision, bazi amakuru ya vision, mbese bagendanwa n'ibigezweho, nicyo mbabwira buri gihe. Amakuru aho uko byagenze iyi video ya Oda Paccy na Yago byo ni byinshi, ni birebire, ndaza kubisobanura birambuye muri video, ndaza kubakorera n'amakuru y'u Burundi n'u Rwanda, ndaza kubasesengurira neza, ndabaha amakuru neza mu kanya, gusa mukore subscribe.